Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari. Ahanbada maruoiba pau. Raijapal Ajoy Kumar Bhalan hairi. Raijasida IT amasung atay service sector singi phibam phagalaktuna miyoi kayada thabak piba ngamle. NPP ki National President su oiriba Meghalaya ki Mukhyamantri Conrad K Sangman hairi. Manipur ki apunbagi saktam ngaaktuna thamba haibasi NPP ki asirba phirepni. Delhi da leiriba Manipur ki BJP ki MLA kangbu hamane ngasi BJP National General Secretary Organization BL Santos ka unakhre. Malim ke tay mapam sing da pangthok na bagum Manipur da ngasi World Mental Health Day ki thorum pangthok nakhre. Amasung Bharat amasung Afghanistan na terrorism punna thengnamina na ba amasung leibak ani gi mari hena phagalana ba yanakhre. Numit nini chathagadaba Manipur Global Buyer and Seller Meet lisingani kunmanga ngasidagi Imphal gi City Convention Center da hokre. Hautobagi thoramda wa ngangbada Raijapal Ajoy Kumar Bhalan hai hauki basai ani asida Manipur gi senmilol gi phibam khara phagatpagi mami di tare. Numit nini chathagadoriba meet asida lanjenaduna relief camp singda sangjafam lawduna leiriba singi stall singsu yauri. Masina makhoi gi senmilon phagathanbada asoba mateng oiragani. Magna hai Raijasina polam kaya maruaina saghau organic pothok singa masung phisalon sa amadi khutsa haibigi polam kaya pothokli. Human resource ki lamdasu Manipur ina khunba lamdam amani hareduna IT amasung atay service sector singi phibam phagalaktuna miyoi kayada thabak piba ngamle. Raijasida entrepreneur ki wakhalon henkalali basi yang luragadi ngasi pangthokliba global summit asi asoba kanaba maweragani. Masina Manipur bu malem gi lalol itiki lamda maruaiba mafam ama ohen mangamlagani. Raijapal na hai. Even the recent setback of last 2 years, I must say, looking at the stalls, looking at the economy now, where we are, our displaced persons have also come back and got into this economic activity of generating employment themselves, taking support of government wherever necessary, but bringing products which are fetching value to them. To the buyers from the neighboring countries and other international countries, I would like to say that our people are very flexible and they can adapt any of the things what is required in the world markets. Directorate of Trade, Commerce amasung Industry, Manipur Industrial Development Corporation Limited amasung Manipur Chamber of Commerce and Industry na punna senduna pangthokliba summit asida khananena ba mifam amasung kala sanskriti gi oiba thorum singsu pangthokli. Thorum asida Raijasigi entrepreneur sing danatana mapaleba ki lalol ititoba miwekya saruk yari. National People's Party NPP की National President सुरिबा मेघालय की मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमान हाइरी मणिपुर की अपुनबे की सक्तम नागतुना थंबा हाइबसी NPP की असेरबे फिरेबनी नुमित निली की खोंगसतंगरांग इम्फाल थुंगलखिबा श्री संगमान ngasi इम्फाल पांगथोकबा पावगी मिफम अमदा हाइ NPP ना मणिपुर की अपुनबे की सक्तम दा थाजब थमी अमसोंग मसिदा करिगुंबा हिरम अमतदा यासेनबा तौरोय Manipur thugaibा नत्रगा तोखाइबा लेंगाक शासन अमा थंबा हाइबसी NPP की अपामा नते खेनबा वाखलोन कया लेरबसु मणिपुर की ngमखै मनुंगदा निंगथीना वारी सानदुना खनबा याइ मागना हाइ सही अहुम सुरकदौरबा मणिपुर की इरांग असिदा मरा लेजतरबा मिसम मियाम अवाबा कया मायोकनरी अवाबसी कोनबा मति मणिपुरदा तंगदु लेताबा फिबम अमा पुरकनबा होनबा हाइबसी लेमिनरिबा कांगलु फुरुप सिंग अमदि लुसिंगबा सिंगी दायित्वनी मागना हाइ. That the territorial integrity of Manipur is something that the National People's Party believes in, and we are not here to compromise on that. Within the territorial integrity and entire boundary of Manipur, whether it's geographical or constitutional, discussions can be held on how certain administrations could function. But looking at having a separate completely separate administration and completely bifurcating the state of Manipur is not the stand of the National People's Party. Paumi singna hangba wahang amagi pakhumda Sri Sangman hai Shillongda leiriba ऐतिहासिक ओइरबा रेड लैंड बिल्डिंग सिदोकपगी वाफम अमा ngangnargliba asi Meghalaya sarkar gi maikaidagi ariba building asi sidoknaba ayaba pekiba leite Manipur sarkar dasu asigumba ऐतिहासिक ओइरबा monument asi ningthina ngak senduna thamnaba Meghalaya sarkar gi maikaidagi khangan khibasु lei asigumba ऐतिहासिक ओइरबा building ningthina ngak senduna thambagi tangai phataba lei
Tungda Sri Sangma Kangpokpi Jila Zatuna Committee on Tribal Unity ki office ta tongan ba CSO sing amasung lanjena duna leriba miyoi singa su unaduna wari sanaki. Aikoi ki Kangpokpi Paumi Bhagone sing sitna hai kotu amasung lanjena riba miyoi singe maikei degi memorandum ama Sri Sangma da kusinaki. Unabagi thoramatuda Sri Sangmana Manipurda athuba matamda santi puraknaba appeal tawbaga loinana awaba taraba miyamgidamak mahaki dolda lebli haibu wafam phongtokhi. Sri Sangmagi numinigi Imphal Kongsat asida dol asigi General Secretary Neki Nongklo Yauna dolgi atay lusingba kaya loinarakhi. National Commission for Women gi makhada Manipur State Commission for Women senduna nongmagi anti-human trafficking gi matangda miyambu ningthina khanganbagi thoramama Newsreader-Maibam Municipal Council gi auditorium da ngasi pangthokre. Thoramatuda Manipur State Commission for Women gi chairperson Thumlip Teningphang Monsang Zila asigi Deputy Commissioner Krishna Kumar Women Commission ge members sing amadi sangai raba mi kya saruk yakhi. Nupi amadi angang sing da jathaba miyon mini gi matang da wafam kaya khanaki. Thoramatuda relief camp sing da leriba IDP sing self help group ki members sing amadi anganwadi worker kaya su saruk yakhi. Manipur Bidhan Sabha gi sadasya sing gi izat sokpa yaba wafam sing media na phongbitanaba Manipur Bidhan Sabha gi Press Advisory Committee gi chairman Aribam Robindro Sarmana cherola mata phongtoragli. Paugi marakthana atenba break amma. Every eye in the region deserves the best. Free eye screening camp. Shiza Eye Care Foundation Langolda. Lakliba October 12 amadi 13. Matam na ayupung mapaldagi nungtil pung ahum faubani. Community Ophthalmology da award amadi Japan Grand Fanglaba. Shiza Eye Care Foundation Langol. Urban Eye Care nasu lamjing lamtak piri. Mitkiyo makal makha kya gilaying haibadi. Cataract, retina, cornea, glaucoma, pediatric eye care, oculoplastic surgery ki laying biza bagaloinana. Procedure amadi investigation da 15% concession supizeri. PMGAY RBSK NPCB nasu MPNL tawbiri. Ako pamarol gidamag 9436-235-274 da call tawbirak na ba kanghanjari. Tabiriba pawasi Akas Bani Imphal Tagini. Delhi da leriba Manipur ki BJP ki MLA taruna saba mihut kangbo manangasi BJP National General Secretary Organization oriba BL Santos ka unakre. Unabatuda Raizasida Atuba Matamda Sarkar ama semnabagi matangda thajaba pirakre hairi. BJP Legislative Manipurgi convener oriba Khongban Tabam Ibomsa MLN hai Raizasida hojik thokliba iranga si loisanduna santi hanjalenaba Kendra Sarkarna paikhaliba thawak thorum sing athu matamda loisanduna miyamgi apambagi matungina popular government ama thambinaba masung masida MLA singna kari karamba thodang loba yabagi haibagi matangda khandarunaba MLA sing Delhi da satpani. Haukiba Yumjakasa Numita BJP Manipur gi in charge oriba Dr. Sambit Patra Yauna BJP MLA Singi Oiba Anisuba Miphamama Nei Delhi Leiba Manipur Bhavan da pangthokhi. Miphamatuda Sri Sambit Patra na popular government ama thamnaba center na thorang tawre haujik leriba Rashtrapati Sasana si makata na sangdoklaroi haibigi thajaba piriki hairi. Malayam gi atay mafam singda pangthok na bugum Manipur da ngasi World Mental Health Day gi thorum pangthok na kre. Say sigi hiramdi access to services mental health in catastrophes and emergency haibasini. Numit asi National Mental Health Program National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur na sindol ngasi Imphal da pangthok kre. Thoramatu da wangang mada rise gi Health and Family Welfare gi Commissioner Kam Secretary Sri Suman Singna Miyoi Bana Haksang Pana Laina Bohonabada Pungning Wakal Busu Ningtina Pana Tambasangi Haiki. Wakalena Nabagi Sang Kunai Asida no Munobagi Hengalagli Haibu Wapum Pondoladuna, Miyoi Bagi Pungning Wakal Pana Tamna Bohonabada, Sarkar, Lanai Sangstan Singamadi, Miyam na Punna Honamina Patangai Fade. Rise Sigi Irang na Maramoiduna, Lanjana Tuna, Relief Camp Sing the Lady by Miyoi Singi Pungning Wakal Pana Tamnaba, Sarkar na Torankaya Paikali. Thoramatu da saru yakiba Rimski Psychiatry Department ta head oiramba Dr. R.K. Lenin hai numit asin lakpada mipum khuding mag pungning litana lenanaba punna thodang yaminasi masigidamag aikhoina haksang phana pungning wakal ingna lenanaba honaminasi magna hai. World Mental Health Day masiga maray lenena ayhakna thamjaning wafam di aikoigi iramdam asida COVID-19 gi matung amuk conflict lakpana maram oiraga miyoi manga khudingi miyoi amamamdi pungning wakal gi anabana nai aduga hena nungnang ningai oriba porti hairiba miyoi sing naraba miyoi sing sigi manungda mi manga khudingi mi amamam khaktana layeng balai aduga mari amadi lakti
asumna aikoi gi kunaida pungning wakhal gi anaba masing khangdana lei masleisda aikoi punamakna pungning wakhal gi anaba pu laithokpa amadi ikaiba thadoktuna anganba matamda yengthokpiduna pungning wakhal masapana thambada isa isa gi achobu thodang lobinarasi haiba message si thamjari थोरमदुदा हक्सेल की डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार सिंह बसरु याखी थोरम की सोरगम ओइना ngasi ayuk khwairangban ima kaithalda mental health ki matangda miyambu hena khanganaba street play ama utki थोरम की सोरगम ओइना कंगला गेट gi Imphal gi lambulen phawba mental health awareness rally ama satki थोरमसी रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फिजियोलॉजी अमसुंग डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री दसु पांथोकी सेंटर फॉर वीमेन एंड गर्ल्स ना कैम्प मैनेजमेंट कमिटी रिलीफ कैम्प अमसुंग अहुम सुबा असम राइफल्स के खुसमनदुना मालेम की पुनिंग वाकल फन थंबगी नुमित ngasi टेक्नोपोल जिला की ZEO रिलीफ कैम्प पांथोकी PM किसान की मखादा थौबाल जिला की ओइना रजिस्ट्रार तौरब लोमी सिंगना मखोई की दरकार लेबा सेसंग यावना री वेरिफिकेशन फॉर्म था असिगी कुन फावबगी मनुंगदा SDO थौबाल नत्रगा SDO लिलोंग की ऑफिस ता थाजलगनाबा थौबाल जिला के डिप्टी कमिश्नर ngasi थोकपा जेरोल मदा खंगली डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सु ओइरिबी बिष्णुपुर जिला के डिप्टी कमिश्नर पूजा एलांगबमना जिला आसी के तोंगान तोंगानबा सेल्फ हेल्प ग्रुप 12 दा लुपा लाख 12 लोम की चेक सिंग यंथोखरे बिष्णुपुर मिनी सेक्रेटरीता पांगथोकपा थोरममदा DC ना चेक सिंग अदु यंथोखिबनी थोरमदुदा वांगांगबदा DC पूजा एलांगबमना सरकार ने पीरिबा सेंथंग असि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगना नियम सुमना सिजनदुना मखोइगी सेनमिलोन फगना बहोनगदबनी जिला आसिदा लेरिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगी फिबम फगना बहोनबदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदिगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइनसु थाजब पिखि पाउगी मरकथना अतेंबा ब्रेक अममु नुपी सिंगना नुपी ओइबिगी अनाबाबु लोचेंदुना थंबा थादोक्लसी चटलिबा था सिगी लेपाक पोकपा युमसा कैसा सगोल से नुमित खुदिंगी लेमना गाइनी ऑन्कोलॉजी डॉक्टर तानाबता नतना फ्री पेप्समियर टेस्ट ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कोल्पोस्कोपी अमदी थायराइड स्क्रीनिंग लेमना येंथोकपगी खुदोंग चाबा पिजरी अकुपा मरोगिदमक NABH फंगलबा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबैसोई इम्फाल ईस्टा तानबियु आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी भारत अमसुंग अफगानिस्तान टेरोरिज्म पुनः थेंगनमिनबा अमसुंग लेबाक अनिगी मरी हेना फगलनबा यानखरे नई दिल्ली पांगथोकपा मिफम अमदा भारत की मपाल थोरम मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अमसुंग अफगान की मपाल थोरम मंत्री मोलावी आमिर खान मुताकीना टेरोरिज्म मरु फंगना मुथनबा होनबदा लेबाक अनिना पुनः थाबक तौमिननबा यानखी मसिदा रतना शांति अमदी तंगदु लेताबा फिबम पुरुकनबा अमगा थाजबा हेनगदहनबगी वाफमसिंग सु खनखी हौजिक सानबगी पाउ ngangbam Amukhomba कुंथ्रा सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी की ngasi सानखिबा मैच अमदा मणिपुर उत्तर प्रदेश पु पांजल मरी सिनोदा थोइख्रे ग्रुप बी की ओइना मणिपुर हौजिक फावबदा मैच मरी सानबदा पॉइंट 12 फंगदुना मकोकता लेरी ग्रुप डी की मैच अमदा हौजिक ngaki mamangda हरियाणा अमसुंग पंजाब सानबदा हरियाणा ना पंजाब पु पांजन 3 दा थोइख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना पांथोकलिबा 19 सुबा लेहाउ देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा मैचता KMSWC कैरकना SFC सुगुनुबु पांजल अमसिनोदा थोइख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना पांथोकलिबा 29 सुबा KK मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग लिसिंगनी कुमंगागी ngasi सानखिबा मैचता DSA एलांग खांगपोपिना TUC थोंजावबु पांजल अनि सिनोदा थोइख्रे जेलेरांग फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना 13 सुबा जादोनंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंगनी कुमंगा हायेंगदगी कुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा हौरगनी टूर्नामेंट असिदा तोंगान तोंगान बा टीम 53 ना सरुक यागनी अहोबन निमित्ता गाइडिंग जांग यंग एसोसिएशन गा रगाइलोंग सॉकर 11 गा सानगनी डिजामनी अरोइबदा मरोइबा पामु राज्यपाल अजय कुमार भलान हाइरी राज्यसिदा IT अमसुंग अतै सर्विस सेक्टर सिंगी फिबम फगलक्तुना मियोय कयादा थाबक पिबा ngamle NPP की नेशनल प्रेसिडेंट ओइरिबा मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड के संगमान हाइरी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम ngakतुना थंबा हाइबसी NPP की असेबा फिरेबनी दिल्ली दा लेरिबा मणिपुर की BJP की MLA कांगबु अमने ngasi BJP नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष का उनखरे
मालेम के तई मफम सिंह पांगथोंग नबगुम मणिपुर दंगसी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थोरम पांगथोंग नखरे मसुंग भारत अमसुंग अफगानिस्तान ना टेररिज्म पुन थेंगनमिनबा मसुंग लेबाक अनिगी मरी हेना फगलनबा यानखरे पाउ लोइसरे